Minista wa Ugitiri wa thiini niwe prof Kithure Kindiki ni agithiete na mbere na guteterithia wiheani wa thirikari na makiria ruhonge rwake ari gutigirira ati ni magitira na guthaitira indo cia muingi kumana na utoi owothe onginyanagia na wa mirurungano. Akiaria ari kanitha-ini wa Abundant New Life kuria ruringu guku ni kaunti ya Nyeri ni akiugite ati andu aria makoretwo makihithania na ikundi itiganite ari hamwe na cia kiutetie gukorwo magitabania utoi na wikinai matigukorwo makiheo mweke wa gwiting'uria. Alpha, Omega, wewe ndiye kilio langu mimi. Ari kanitha-ini wa Abundant New Life Church kauntiini ya Nyeri, Minista wa Ugitiri wa thiini prof Kithure Kindiki ni athiete na mbere na guteterithia ati matire hindi marihe mweke uthukangia wa indo cia muingi kugerera mirurungano. Tumekuwa na changamoto sisi kama wasimamizi wa usalama wa nchi kwa wanasiasa ambao kwa muda mrefu wametumia mambo ya siasa kuharibu udhabiti na usalama wa taifa letu, na hakuna jambo ambalo halina mwisho. Kindiki ni augite ati marita thirikari ni meharirie kugitira indo cia muingi wa Kenya kumana na wikinai aria makoretwo makihithania na ikundi itiganite niguo gutabania wikinai kirutira Kenya ateti mukana wa kung'ethanirwo nao kiwatho. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawa upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Augite ati mundu owothe na uria waigwa ndanaiganira na maumirira ma itua o riothe ria kinyanirio bururi-ini agiriirwo kuhuthira njira njagiriru cia gutetia itua riu na gwetha kihonia handu ha gututhura ngui na wagagu. Iko na utaratibu wa kisheria kwa wale watu ambao hawajaridhika na matokeo ya kisiasa, na utaratibu ni kwamba kama wewe umesimama kama MCA ama mbunge ama rais na labda haujaridhika na yale matangazo yamefanywa, unaenda kotini, koti inaamua. Naguo mwena wa uhuthiri wa ndogogio na makiria gitaru-ini gia gatagati wa bururi ni augite ati matiraregeria moko hari bara ino, akiuga ati ni magukorwo magithurima marua ma wagiriru kuri aria mahuraga biacara ya njohi niguo kung'ethanira na aria mendagia njohi itakinyanirie ikiro. I want to announce that the government will review all licenses in Kenya of second generation brewers. Zote. We are going to review all of them afresh. Oho, kurumirira mateta ma atongoria a gicigo giki na aria makomumagaritie iguru ria mathina ma urimi wa kahua. Kindiki ni augite ati ni makuheana maabitha a borithi niguo kurangira ithei ciothe cia kahua niguo kuhitana na aria magethaga kuria matahandire. We have decided that we will provide police protection to all coffee factories to make sure that we stop this crime against our people. Na Speaker wa bunge